Kwa kwa cha kushende kwithwa kicha kwa ilani na odho chaingi na moko ile to manige mopo maito la mendi no mathangu maito ma omonde kethwa ni ndi ubingu ya TV yaku nina odho cha tu manige mopo maito nine thangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation na niambia na movo ala mendi ni o ithangu ya The Standard movo ala manengetwe uito ithangu ni ya The Standard movo makonete kwa security analyst Mwenda Bijiwe ulokuwe hata waie mwaka wa 2021 yuni miaka ina itina wakwa kwake valaende anu mamosi maende na kukule serikali imama nivye valawi mianse kana mayako talivoti kana ni wakuye kana ethayo so menda serikali imuleche ke ethayo kana emukuni kana mabikie na kukwata aki na kumanya mwendo wa valawo we kana bala watu wetina wakukwata kwake ni alama kwisila kwitha mema obisa mapolisi mwaka wa 2021 mwezi wa thanthatu matuku 12 asoni movola manengeto wito ithangone ino ya The Standard nende tulika maovone ithangone ya kele ya The Standard mavoma konetie governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo kutangi wa ni Senate itina wa ma MCA kuma county isu ya Nyamira kuona kura siako Mungudula ma MCA 19 ni mwama kunie kura siako Mungudula maili ya kuanisia kilungu cha 2/3 cha kila chendekani kana kwikithia kura ni siana siako muvetanga kuma utongoini wake Gavana Nyaribo yakonene na kwitha aitumia uvisi na hii na kwitha atia kuatia katiba walainde ma MCA 19 manakunie kura sia kumuvetanga walaindi motilatala odha kiwembo ngeni ya Senate na Senate kuetakana namba ya Mungudula vina vikiwa walaindi mewetakana veina isio itatokana ward itatu sia county isio na ma MCA wala masianesia mewetakana namba isu vina vikiwa na indi kuetakana kana Ngudula tiwe governor wambe kuvetanga kuma utongo ini bena magavana kauta hevo governor ula wa governor wa county lobi Mike Mbovi Songo governor wa Kiambu Ferdinand Waitito kati wa Angela mabikie na Ngudula kuma kivilani be angina mama abikie na utangi wa ne senator tiwa wambe kutangika kana kutangi wa ne senate Ngudula kuma utongo ini wake ni mwavala maithangone ya kele ya The Standard ithangone sia kele ni ya maboma connected teachers to get rehabilitation services to address alcoholism kanende alima kwitha wa maikwata rehabilitation service kwa ala mabinyiwe no nyuwa oke kana nyuwa nzovi boyeta kanende alimo ala mabinyiwe byo no nyuwa nzovi kana oke ni makethia wa meta wanthini wa rehabilitation centers ni kana kwikithia kana ni matane sia na utumii wa kana maina vinyiwa muno ni kutuma kwa ba rehabilitation maketha maita wondo mwana kukwata mauvundi sio na kukwata ndawa sia kumatethe sia indi kutane sia na onyo nzovini kana kwikithia kana ni matwa isia ya wondo violate ithanguni ya karatu ya The Standard withia mawoma konete ndi makundi makukunikela ondo nyuvanyo otwai yawa miasa kana IEBC dine ungamana ivendi ya mungu kutatia na kutwai si maunyuvani alama na atwaiwe manini matuko miongweli na monza miasa kana maunyuvani asume na atwaiwe kwa uwo na aki na kana ni manali kililwe miasa kana IEBC vinali na konene ya yolo wa politicians alama na indandhi numa iseseseki valokanyo siya ukoni wakura miasa IEBC nyo ine na utonyi wakungama na kutavya politician kana ateti asuma ya ile tekulikantheni wa isese sio kuni wa kura ni kwitha amwe manonekie maili kesese ni sio kuna kura ona mate ona mata kuna kura isese ni sio valio kana indi benda kiko kinonekie vala cabinet secretary wa Labour kana wathokomi Alfred Mutua unonekie indi ailongwa ni yakoni magula mana na uthatu nene wakitese kimwecha ukuni wa kura cha Momboni ward at the same time ripoti yonanya kana indi maendeleo chap na UDA party supporters kana alama na support ya chama cha UDA na chama maendeleo chap ni manonekie maya taka supporter wa Wiper
kiseseni chao kuni wakula cha mongala kila ke mombone north maiweta kana IEBC yinane ni asiko isu na komenda monga me na aivendi ya mongo kwikithia kana ni matwa iso nyuvani wa uwona wa kimi aseka na ni makundi ya mauhuni kila ondo mo nyuvani matwa iwa mi asema thina mwekio na IEBC ulosa kwa ni wa 2027 ni kwithiwa indi umunini manona nisie kulia kwatia uwo na kutwa iso nyuvani wina umelumia sendi kana nyuvani unalikililwe ni nduthi na amwe maateti kwitha mayaonga ene nthini kana mamakonie kura ni mawala maithanguni ya karatu ya The Standard ithanguni ya kana ya The Standard ni moindo kwithia mawala maningeto witu nthini wa ithanguthi wala indi koti wa milimani ukulilie Douglas Kanja ula ni IG na munene wa DCI kubika koti ni matukio 16 mamwe ukuweta vala a security analyst bijiwe we weta kitha indi akwatiwe ni maofisa ma polisi elelo ni Thika Road kabetani kala waendete museko ku ya Meru County kwi matuku 12 mwezi wa 3 2021 no wakwatiwe wa abductiwe yuni methanyangi mwe na manana etina wa musio kwithwa uyenda akiwenda ini mwana wo omilwa etha emuku kana ethayo ni mawala methangone ya kana ya The Standard ithanguni isi ya katano na maovo makoneti undu musio withite uthie silama wisilo na maomo na kutumia mali yo kwenda mwana wo omilwa na kukwata akiulwa mwana wo miasaka na indi ni matumite mbesa mbingi kuandika private investigators etina wakwitha indi serikali iteo mumyo kana iteo manenga usungu yulwa mwana wo walawi wala indi mwana enya wa bijiwe mwenda bijiwe kuetakana ni mwambisa safari ya kilomita 300 kuma kuonginya kaunti Nairobi ni kana ku create awareness na kutajia serikali kana ni ilete kumilia mwana enya wo kubikia bu ndaye mayaisa ukwata usungio indi inya wake weto kwitha akomete hospitali ni mekibetha kanyonondo wa pressure yake kwamba tadienda usungio yulua mwana wake kumila bala ni muthejani wayo wabikita kwa otini wa Milimani jaji munene wetie kana boss wa DCI na ula wa Douglas Kanja ula ni Inspector General wa polisi ni mailete kumila matuku 16 kotini ni kana kuelesia vala indi security analyst uno uwe tina kwa miaka ina ni mawala maithangone ya katano ya The Standard ithanguni cia katano no kwithia mawoma konete indi Rigathi Gachagua wala mutongoi wa chama cha DCP kuweta kana influence ya chama kiende na kwambata kana ulumu kana influence ya chama cha DCP yende na kungaia na kuthaia ituna kuyosia ivela iteto thino monyuvani manini alama mini na uvita wala indi Gachagua kuweta kana kuma chama cha ya President William Ruto ni ithito aikivuthise na kuweta kana ni cha tribe kana ni tribal kana ni chama kila kibezite uteti wo na kuanya ene misingini yake mbai mwenda kuweta kana ivela ile mamini ya kuosa si itato sia Narok kivo kimwe cha Ilobi kana si wa Munyoro wenda amweleze kana ivela isio nde mamini ya kwanza si wa Munyoro na kana si kaundini ingi si kivathukanyo ni mawala methangoni ya katano Rigathi Gachagua aivuthisia unene wa President William Ruto wa kuweta kana chama cha DCP kibezi tauteti wo na tribalism ithanguni ya nyanya ya The Standard nwithia mawoma konete indi chama cha ODM wala indi ulauna nengwe kukikwatia itina moto ya Raila Odinga kutiwa ni thayo ulona imweneke ulona indongo ya ichama indi oyundongo ya chama kii ni mwananya Oburu Odinga walona kweta kwitha ena kimalua chomu kwikithia kana chama kii ni cha lulumila kana ni chetha kina muungamo wala kuyanana nake Oburu ni kana enda chama kii kuoselelwa ni amoika enda chama kii kuoselelwa ni younger generation ni kana kwikithia kana ni makiendeesya wala indi UDA na yoi kwenda kuoselela chama kii ikithia kana ni makwatiania ni kwithiwa chioneka ODM yoneka ina ngwatanio ndomo balaindi amakati wa teti kana amakati wa teti alama ndeni wa chama kino wetakana Oburu ai makosisia chama kine kikwoso na kwithwa kitena relevance kana kwitha kitena utonyi kitena vinya ona omwe kumana na Oburu kwitha ayatiania na tongo alama ndeni wa chama cha UDA kila kisio viti serikali ya Kenya Kwanza ithanguni ya kenda The Standard nwithia mobo makoneche indi
Opposition, high stakes scramble for Nairobi intensifies as election clock ticks. Palaindi batialitie miongo eleyoka nikanonyivani munene otwaiwi wa 2027 palaindi bya wetakananga liko ya ule Gachagua kwetakanaindi ni mekwithiwa mai tivila nene nthini wa kaunti ya Ilobi palaindi kaunti ya Ilobi na kuni makura milioni 2.4 measya kana nimekwithiwa mathiti bila cia o governor o senator o women kati wa ibila ingi siki wathokanyo pala independe ukose wa mwane kwa nthini wa kaunti isu Ilobi na nthini wa chama cha ODM bala mbunge wa Embakasi East Babu Owino wetete kukitia kibila cha governor wa kaunti isu bala independe wetokana Babu Owino mwe na senator Edwin Sifuna Caleb Amisi ulani mbunge wa Saboti gathoni wa Moshomba wa Githuguri kati wa angeme wetakwitha masio viche chama cho chikano na bala byo wetokana nimekwithiwa maiki andikithia kitwa Young Parliamentarians balaindi mekwitha maiki andikithia na Babu Owino no wetete kukitia kibila kiu cha ugavana wa county ya Ilobi balaindi Moses Kurio none keweta na keno kukitia kibila chucha county ya Ilobi weta aladwa Ulani mbunge wa Makandara kwitha running mate wake na ke mbunge Jojo aladwa kubya ya ithekanze keisu na kwetakana we aketha yogite kibila chucha ugavana na tikiti wa ODM na kananda kethi wa running mate wa Mondo ni wo mwaketha king'ang'anio ni kiu cha kibila cha ugavana county nisu ya Ilobi ni mabwala methangu nindi ya kenda ya The Standard ithanguni ya 10 ya The Standard ithanguni ya 10 ya The Standard nuithi ya maboma konete indi report reveals British soldiers sexual misconduct exploitation kanaindi British Army Training Unit laitha kwa Bartuk nimethitwe kana methitwe mainya maasya vena siko mingi siku nitwe ripoti balaindi serikali pamwe na koti ithitwe thi drop cases ino cia kunyamagwa kwa aka mono rape methitwe maibuchwa kati wa miaka ya 2003-2004 balaindi akaingi mabukiwe ni asungu kana ni Army British Army alama ithitwe mai train British Army Training Unit ya Bartuk measia indi menda maobisa ma kweka ukunikiliwa isalo kana DCI kwikithia kana ni manengala ripoti nthini wa mitha nthatu yolwa siko cionthila cia kunyo ripoti cia kunyamagwa kwa aka nthini wa isio isi balaindi asungu ame makwani ama vina no bitwa kotini methitwe maibetangwa kwanzia ite kweleka aka maisio isu mathenda aki ukwatikana ni mobwala maithanguni ndi ya 10 ya The Standard tukilanile thanguni ya The Daily Nation tukilanile thanguni ya The Daily Nation mobwala manengete wito thanguni no ni how opposition lost Malava and Mbeere North kana ondo indi ngaliko yoli na inasindiwe thini wa usakwani monelo bitie thini wa isio cia Malava na Mbeere North balaindi ikuoneka imagine inaini nibyo kana margin lama na atianite nayo inaini nibyo ibile isi inaoneka siwe kwacho munene kwa ngaliko ya ule kweli kama uvone elama methanguni thi thanguni yake ili makonete indi mathiko mwana kana mwitwenya wa Raila Odinga ndari mutotia weto kana ndi Beryl Odinga kwithwa ethi kwa vakuvi na inya wake Mary Juma kago ka Jaramogi balaindi Raila Odinga nake onabikie na uthio maugwa balaindi muthenyani wa iyo ni bondi anoma musima maombanie shrine mwe Consolata Shrine ilathi ku county ni Ilobi balaindi atongo imekipeleka kwa nyuma ibikite mabwaso methanguni akele ni makonete mototia Beryl Odinga undu indi mathiko mekwithwa metwa igwa na undu musi owithitwe na ukuno itina wa kwitha indi ya 80 andu weli kwa kilungu cha mithenyo o mivuthu balaindi ndongo ya ODM Raila Odinga watitune thayo batuku 15 ma mwezi wa 10 balaindi nake mwitwenya unatione thayo matuku 25 mwezi wa 10 na omwe miasendi na wamusemi sani ivinda yomo methitwe mayesela mobwala methanguni akatoma ya The Daily Nation ni moboma connect how the Holy Communion has become a profitable business kana undu kuthengea kwa mesa kati wa kulista kula mameta kuthengea mesa ya mwe kwithitwe ivi biasala kwi mwe
koi makambuni alama sio basiasi nduile sithenge ya mesa sibo mbinu sakalamenti kati wa sendo inge miasa kana indi makambuni ya miasa supply yo yende kwingi banukithwa amwe makanisa mathikala methenya mingi matathengete mesa ya mwiya imewata kana indi uni biasala ni biasala withitwe wivo kwa ivinda na kana methitwe maiketha banene kumana indi na biasala wa unyaicha wa mbinu isu wamwe na sakalamenti ni mabola maithanguni ya katatu ya The Daily Nation. Ithanguni ya kana ya The Daily Nation revealed our opposition lost Malava and Mbeere North. Ni katoa mabola maningitwa wito ithanguni ino ya The Daily Nation. Wala indi opposition ya kananga liko wale inabikie na kusindwa dini wa manyuvani ma Malava na Mbeere. Wala indi meithitwa maithingilila kana manyuvani ane mana alikililwe na kana kura nisi na ngeiwe mease kana indi katoa ballot ni banai na ballot papers kana mathangoma kuna kura manai mamake already indi chama cha DAP nicho kinongamĩtie muteti kuya Malava ula unaisetha Panyako ula unasindiwe ni muteti wa UDA David Ndakwa ula unakwatie kura ngili 21,264 vala indi sethe Panyako unakwatie kura 19,306 wasianise imagine nini bio measia kana indi nimekuthaia nimeolikaingi mesani masol mamanthe undu meusola nukukethwa bathe 2027 wala indi Mbeere North na banonekie balikilwa ni nduthi wala indi wa muthende nona asindie kibila ki aisinda Newton Karish ulonongamitwe ni ngaliko ya ole ni mabola maithanguni ya kana na ya gatano ya The Daily Nation. So ende kwatia mabosi kwatie ithangu isu ya The Daily Nation usome mabosi kwa withia na ndo manatiania na margin nini nthini wa maunyuvani manini ala manabikia na otwaiwa na undu ngaliko ya ole sio kete mesane kumantha undu indi ikasinda ibila ino ingivau 2027 thanguni ya moza ya The Daily Nation mabuma konetia indi akunikili maundu nyuvani otwaiwa undu meweta kana maunyuvani amanini ni manalikililwe wala indi ene aingi manabikia na kuthowa kwibo kunengwa sindu sikivathukanyo kana ila meomita bribery mease kana ene nthini mananenga wa tokens kwibo kutwaiwa mbali u kutwaiwa mbaa mavulani kana kwikithia kana ni masesengwa kwikithia ni makunia kura ngalikona ya oteti mease indi IBC na balukile ni kwithia ina ungamana uwo kwikithia kana maunyuvani ni matwaiwa kwa uwo na aki katwa manyovani mana atwaiwe ateti ala kana registered candidates ala teti ala mana nthini wa isu sikwe kwenye 22 mana ateti 181 kana 181 the number of registered candidates across the 22 electoral areas in the last by election kana indi ateti 181 mama na nthini wa mausa kwa nyasu mana atwaiwe nthini wa isu miongwele na ileva nthi ya Kenya mabala maithanguni ya Mwanza ya The Daily Nation. Ithanguni ya nyanya The Daily Nation mabuma konete governor wa county ya Nyamira undu utangeiwe ni senate tina wa ma MCA kwenda kumungudula la maimu konania na kutumia ubisi na hii na kwitha ate kuatia katiba indi afikite mbungeni ya senate muthanyani wa iyo no utangikie wala indi senate iwetie kana namba ya ma MCA ila ikonie kura cia kumungudula thina afikiwa pala pendeka ma MCA miongo ili na ana makune kura cia kwitikila kumungudula bala no ma MCA 19 moka metikilile kumungudula kuma obisini wala ndi senate kueta kana namba isu inabikiwa na kana ndebikia na kubeta kwa kuma obisini wake na aende ya kwitha governor wa county isu ya Nyamira bala ndi amwe kati wa masenate makweta kana nibailito siwa kana bena isi imwe sita na ma MCA na kusiwa namba ila ikoniwe kana uwoki ya anwa momete isi ino itato kana nebe ubikia 2/3 ya isi wala bena ende mwana kana bena mubito kana kati wa maseneta mwe mayasya namba nebiki yetu ya nyama iweta kana namba isu yebiki yetu ya 2/3 kana kwikithia kana governor Nyaribo no abeta kwa kuma ofisini mabwala methanguni ya 10 ya The Daily Nation. Tensions rise in opposition as Rigathi Dickson zoning kana indi nibakusi itwe
Ondomeke kwethuka nyongalikone ole itina wa Mutongwe wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kweta kana indi chama cha DCP ni chale kwathe kwa kukiteivila inunene nthini wa kaunti ile kivo cha ugavana au seneta women rep kati wa ivila ingine ne kaunti ni ile bala indi Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka uliandile na maovo asuka na Wiper nithitikalanite na DCP kana nima mathukia ibila isu nene manataka na mainesa kana ga Kalonzo no lele ngewa isu na kweta mainesa kwitikilana kana Wiper nialite ku step aside kwa DCP kwikithia kana niyo kitibila nene nthini wa maonyovani asu ma 2027 na nthini wa ibila isu nene sia kaunti ya Ilobi mabala maithangoni ya 10 ya The Daily Nation. Ithangoni ya 12 ya The Daily Nation ndio maovo makonetie indi kisomo pala indi mwaka 2026 amanywa ma grade 10 mekwithwa mailika thini wa school cia grade kana amanywa lama na mine fika mutiani wa grade 9 mekwithwa me transition mathi thini wa grade 10 amanywa million umwe katono imwe ni mume uthini wa grade 10 pala bewetwa bena unyivu wa alimu ngili 58 kana 58,000 teachers muma kuendeka kwikithia kana indi grade 10 yatwa iwondo kwanzia ile yailite kana bena unyivu usu wa alimu 58,000 pala indi siwambitu serikali nawe tete kuandika alimu ngili 200 kana intern teachers ngili 200 kwikithia kana nimakwati ya na kusomethia grade 10 mwaka usitwathi wa 2026 nikati wa maovo ala maithanguni su ya The Daily Nation iweta kana indi amanyiwa maana thanthatu miongo monza na monza ngili maana thanthatu miongo monza na monza meendeka kulika ilasi ngili 15 wala ndi ilasi sikoneka kwena unyivu wa ilasi pamwe na unyivu wa alimu nthini wa grade 10 ila amanyoma kwitha maikilanilia mwaka usu wa 2026. Mabola maithanguni ya 14 ya The Daily Nation mobo indi makonetie GBV kana kokitana na kawo wake mevabala beweta indi kana aume aingi methitwe maikililia itina wakunya makwisela maonya maone na kuweta kana methitwe maikia kuwetwa kana the week kana mo maitonya misio aume aingi meweta kwitha mesilite domestic violence bala indi akamethitwe meimanyamasya either kumokililia wasia ndo mwana kumakuna bala methitwe mateu nene kana mateu milia wasia wona kuweta kila kithitwe ki mathisila mathenda kaindi kumantha mundu wa bakuvi au memendeka kumantha mundu wa bakuvi matonyo nena nake na kumaeleza kila maende kwisela nthini wa misioni kana kwikithia kana nimokitana na kauwa kimeveka na kauwa kimevai katikati wa misi kana katikati wa aume ni wa lela weta indi kana muno kauwa kimeveka kati wa akani wa withira winengwa yanya yambe na aume kwithiwa maiti wa 18 na mendeka indi ona mo makavikia na unena kana manya maua ki domestic violence kana manya maua ngaliko ingi nimelito kumila na kunena na kuetakala mende na kuisilani kana kwikithia kana ni makwata aki nikatoa mavola thanguni ya 14 ya The Daily Nation. Thanguni ndi ya 16 ya The Daily Nation maovo makonetie legal gaps leave Kenya victims of British soldiers exposed kana ni maovo makonetie indi maonya maoma akala maithitwe maivuchwa ni British soldiers ala maithitwe maivunde sia maofisa ma ita kana Bartuk indi siko isi ithitwe sitwa kotini na makwani indi maivya iwetheka kwa zete kweleka hinende maisisu marienda aki kukwati kana menda serikali kulikila mevo visa makwika ukunikili wa DCA kwikithia kana indi ni malikililani kana vikie na ukwata aki ni mawala maithanguni indi ya The Daily Nation ikithia niwe kwatia ithangwe su ya The Daily Nation nikana ukwatia mabo asu kwa withiano ni mpiano ndo kwatia ni anaito thini wa ukunikili wa mathango maito ma umundi bila niteva sangwithe wandisokethia na mwani witu wa umundi nyenetwa Betty wa Mwania.